akitwa igisangwa akitwa iki kubera yaramutaye nimba yarahuye n'umwaka umupagana akamutaye ikibazo kiri. Hari n'abahungu iri iwacu bagasanga nko muri Kongo yaragiye ari umusirikare abaye mu zindi ntara wenda akaba yonabyarana n'undi koga iwe cyane namushatse d'abord yagaruka yaje gushaka amakanisa gasara ngo ni ndowa bagacika hafi gukoroga umuntu utiyari yirigeze ashaka yarasamba kwenda kubera ko yabyaye bakabigira ibindi. So hari ibintu abantu bavanga ariko kuri kwa birakura n'ishuri ntabwo umugore ntabwo aba ari uwe izo kese na nivyo ziyo hakujya ariko no kuri umupagani babigize cyo umukristo arabaho. Ese indowa ni kubera ko hari ibintu bimwe bituzijisha indowa ni Hello guys, twagarutse kuri ya channel yanyu ya Hindukira TV aho muri migabane y'isi Buraya, Australia, Canada, mu Rwanda, mu Burundi, abumva runo rurimi rwacu tuvuga muhaye kaze. Tukaba twabwiriwe bahati twaba twahuye n'umuvandimwe mubona hano kuri kamera zacu Karivu. Yego kugira ngo sinje nyine natwe twese cyangwa uvuze kujya gutata tuvuga ngo nashije nyine ngo yari uwaha hafi oya nkuko yabivuze nyine turi twenyine ni muze ikaze kuri Hindukira TV. Mwebwe mutarakora subscribe kuri Hindukira TV mureke tumuteze imbere mu gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro biciwiwe akorera hano bizaze bibanyura kandi hari icyo bizabafasha. Nkuko babivuze rero n'ubundi murabona ko turi kumwe n'umutumirwa ariwo kugira ngo turafatikanya n'umuvandimwe Hindukira TV kugira ngo tuze kubaza ndetse umuvuga umuntu umutumirwa wacu reka tumubwire ko ari channel shasha ariko imaze kugira abantu benshi ndagira ngo baragera nko ku bihumbi bingahe n'abakristo bangahe aho ibintu urumva ko ari benshi. Mugende ndetse muze gukanda subscribe namwe tubabwire ngo muze kuri channel ya madam yitwa ngo ni Mulenge channel madam yitwa Mulenge Top TV. Yes, Mulenge Top TV. Mulenge Top TV ngamukurikira cyane sawa yakunga yumva ko azamukurikira urumva rero ko numwe rero mu bakristo ba bakurikirana ahubwo muri none sinubwo ndamenya narinki mubona cyane. Yes, reka rero twakire umutumirwa wacu n'ubwa mbere ageze kuri no channel ya Hindukira TV ariko tukaba tuje kugira ngo dukore ikiganiro ndetse kitari kubekeye kira ariko nanone ikiganiro cyiza kiri bwibande cyane kuyoboka Imana cyangwa se kiri bwibande gusakaza ubutumwa no kurebera hamwe ibitagenda muri societe nabyo turaza kubikoramo ariko nanone byunguka bigenda biganisha mu buryo bwo gusakaza ubutumwa cyangwa se bwo kurebera hamwe uburyo twabifatikanya byose kugira ngo bigire umumaro muri societe tutuyemo. Karibu cyane. Yego rero hano kuri Hindukira TV n'ubwa mbere uhageze ibwira abantu bamenye amazina ninde ndetse n'ico ukora kugira ngo abagukurikirana baje kumenya imyirondoro yawe. Ico nkora umurimo wo kuvuga ubutumwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Hanyuma amazina yaje yitwa Martin Muhirwa. Martin Nkozikera uri umuyumbe na wundi uzuguruka mu kirere n'ubundi we oya noneho hari ukuntu mbere sinzi nimba ari nka mbere nyine wabonaga ufashwe uri umuyumbe na wundi no gukura ibiheko ndagira ngo sinzi impamvu nimba utagaze ubikura. Umuyumbe bisobanura iki? Umuyumbe mboreka je nkubwira bikurikiranye n'ubumenyi bwanje hari uburyo dusigaye dufite abayumbe babiri bunini n'ubwoko bwinshi. Mbere kitambo tukiri iwacu mu misozi ba data na basogokuru twabonye bivuga ngo n'abayumbe bari babandi twagaza tubona bakagenda bagiye kuvuga ubutumwa bakaja mu mbese mu mistari kandi wakazibona ko bagenda nyine mu buryo bwiza baje kuvuga ubutumwa ubwo bahawe ariko ubu nyine
utavye igisimba gutambuke hariya turi umuyumbi so kuri ubu nyine umuyumbe no kubyina igisimba ubwo abo nyine wenda na mugenzi wanje uze udakuye igiheko cyangwa ngo utange komantere hariya uvuge gutya turi umuyumbi so no ko umuyumbe no gufata mikoro nisho nibajije no gufata mikoro no gukura igiheko no no kubyina gukura igiheko no kubyina no guhanura ni gute ubwire umuntu ko definition tira usitumvikana nyine nakubwiye ngo definition abambere jewe ubundi ijambo umuyumbi ni ujumbe sintibiva mu Giswahili ni ubutumwa no gutwara ubutumwa kujana ubutumwa cyangwa se gusakaza ubutumwa ugenda kubwiriza abantu benshi je nico nzi ku muyumbi ariko abu ico mpavuga icuzi nico buyumbe uva kuri ujumbe ugatwara ubwo butumwa kandi ubwo butumwa nibwo turi kuvuga bivuga yuko hano ni kiyumbe kutuye kuvuga ubutumwa n'abakera nabo ubu tuye kubatindaho kandi tureke no kubakritika ntakibazo kubera abo none se nk'abo abayumbe bubu n'abakera hari itandukaniro duhose ubona twomenya abakera n'abavuba kuko byose urabazi kera biterwa na kera y'umuntu hariho kera gantarabaho akabaho na kera igihe wabayeho wamenye akabaho n'abandi bizokomeza abantu bakuru gutandukanye nuko bazi nuko bumva so titwobirebera aho guco tureba guco Bibiliya itubwira ibwira abantu muri iki gihe muri ibyo mu kiganiro tugiye kuganira rero wenda na mugenzi wajya kumfasha cyane turaza gukoraho ku bintu bijanye n'indoha ho gatoya cyangwa se ni imibanire ya kino gihe y'umugabo n'umugore uburyo bisigaye bimeze muri kino gihe turebe ngo se ni byiza cyangwa ni icyaha cyangwa se kirazira cyangwa ni ngombwa kubera ko hari byinshi bigenda biba bikimira abantu bakavuga ngo uyu nguyu uko nguko yakoze icyaha eske kugira abagore benshi zoba ari icyaha cyane se ibyo byose turaza kubirebera hamwe mu zo turi buze kubera ko tuzi ko akenshi uvuga ubutumwa bw'ubuntu cyangwa se abantu basigaye babita ngo ni abanyabuntu ariko je ntabyemera mu zo mvuga muri abanyabuntu ko muri abagiriwe ubuntu naje nduwagiriwe ubuntu iryo jambo ryo kwita umuntu ngo esko ko murabona ko ndi umunyabuntu ubu jewe naje nemera ko umunyabuntu ari Yesu Kristo kubera ko niwe watugiriye ubuntu jewe ntaho nagiriye ubuntu umuntu nagiriye ubuntu bwo bari rimwe cyangwa kabiri oya nubwo umugirira ufite ikigero ariko uwo mubugire ariko watugiriye ubuntu uwo mugirira naje nemera ikintu runaka ariko watugiriye ubuntu bw'iteka uwo niwe munyabuntu ahubwo bazohindure nyabuna mugani wa Pastor Ford turabagiriye ubuntu cyane murabagiriye ubuntu ubwo bivuga muri abanyabuntu sinje boga ni twebwe nawe twese nitwagira ubuntu cyane habe n'abadukurikira bagiriye ubuntu ariko cyane gako turavuga ba bandi nkawe jewe duhagaze hano ukubazi ko wowe umunyabuntu bazi ko na Hegimaye n'undi bose hari abantu bafashe bashira nawe urabizi none se hari abantu bose bagiriye ubuntu n'Imana ariko bagasaka babanyabuntu yo n'imvugo z'abantu bagenda basisekamo nimba twese twaragiriye ubuntu nyine twarabugiriwe hari ukundi ariko iyo mubwirije babita abanyabuntu bo rero wenda mugenzi wanjye nawe niko ari ikibazo yobaza n'iryo jambo kubera kuko reka tubirebere muri Bibiliya uko Bibiliya ibivuga kuko hari umuhanga wacu agenda dusesengurira ibita ibyo Bibiliya yanga n'ibyo kujyana n'izo ndoha nyine zigenda zimirira abantu bamwe na bamwe ko kubaka sinzi ikibazo mwagize hejuru y'indoha ushaka si ugushaka aho ngaho sinzi ikibazo kirimo niyo gushaka ni ugushaka kuba nyine hagaye abacangamoto yabyo ugasanga umuntu aracyafite uburenganzira bwo gushaka ariko ugasanga amategeko y'idini arakujije sinzi ko hari ibitero byari yabuza gushaka hari ibitero byari yabuza gushaka ko umuntu watandukanye gushaka umuntu watandukanye n'umugore ngo paka umwe muri mwe atarapfa
ntago agomba abanza bore nzabura donc kera bavuze ati umwe muri mwe yiyike cyangwa se bamwice cyangwa se agira ikimuhitana. Okay, njyewe kenshi aho ngaho ntekereza ko mu makanisa haba harimo abantu benshi badakijijwe. Noneho kubera ko badakijijwe, n'ubundi amategeko yashyiriweho gutwara umuntu wa kamere kandi umuntu w'umwuka. Noneho bagashaka gukingirana abantu kugira ngo bashireho imihembezo kuko abantu ni aba kamere. Ari nabo babikura tutubabwira ukuri kose wo kwama bisuka mu bagore akazamashaka 5 akazamashaka 10. So ariko mu kuri guhari umukristo akwiriye kumenya ko yarabohowe yarabatuwe agakiza aragafite tigashingiye kuba afite umugore umwe cyangwa yaratandukanye n'umugore. Urumva akashingiye kwizera Umwami Yesu. Ariko kandi Bibiliya ntabwo zivuga amakuru yose, amagambo yose ntabwo ari ayo kuja mu ijuru no kuvayo kuja mu ijuru. Niko zanzu zose twabigize kuja mu ijuru. Wabomboye wabuze ijuru, washatse umugore wa kabiri ijuru, tibatanze ivaranga ijuru, tibagize ute ijuru. No, ijuru ryo wararihawe kuko kwizera Yesu. Ariko hari ikindi byanditswe bitubwira igice kinini cya Bibiliya tikivuga amakuru yo kuja mu ijuru. Igice kinini kivuga imibereho y'uwizera hano ku isi. Y'uwizera. So muri iyo mibereho Bibiliya icereka abakristo ari nacyo narivuze ngo atari umuntu wa kamere cyangwa se umuntu bapfuye gukingirana mu idini, umuntu wakijijwe abagomba kumva imvugo Bibiliya ibwira abana bayo bakijijwe. So nimba twarakijwe rero tugomba kugira imibereho n'ubundi yabizeye. Kandi iyo urebye biriya bintu bigenda biba mu makanisa amakimbirane gutandukana, ntawe twofata ngo nama muciraho iteka muvuga ngo uyu nguyu ntakijwe tazoja mu ijuru. Aho ngaho no kwirinda. Hari umupasiteri wavuze ngo uza kugera ku gicindowa n'uzo ubanza ubumbakanwa ubanza ugira ubwo wabwo kuvuga uceceke, kuko abatandukanye tuzi icyatumye batandukana. Donc kubera kutabizi byo mu rugo rwabo uza ubanza ubumbakanwa witonde kandi niko kuri. Ushize twarimo tuganira nyine ku nzu z'amadivorce kuba makesi nyine tuzi nibazo zagiye biba. None umugabo umwe aratwumva umusaza aratubwira ngo mushatse mu bivuga buke kandi abo twatutse cyangwa twavuze nabi abantu barimo tugana gusa mu nzu kuko twicaye aho nyine kwino bibazo kunigute bino bihe. None aratubwira ati namwe mushatse gamwe kwitonda kuko muramenye niba mutazotandukana naho. N'umusaza wahandi wazutubwira imisi yashize namwe timubizi. Okay, sifite plan yo gutandukana nawe ariko sino kwikubita ku mutima ngo nshira abandi iteka. So kuko ntubuzi uko byagenze. Ariko turebera muco bibiri tubwira twese. Je mbona yuko kujya bazavuga ngo babiri iyo baburana ngumwe bayigiza nkana. Ari gusanga umugabo afite umutima wo kubaka. Umugore akama hinduka akawuzura abazimu hagahinduka umusazi. Urumva? Hagahinduka ipepo mugana bari mu kuvuga gutyo nyine ngo ni pepo. Umuntu agasara. Nono yasara bikabindi. Wowe nubwo wari ufite umutima wo kubaka bikanga. Kuko urugo rw'umuntu umwe n'urwabombi. Urumva? Ningo kuguru kumwe gucitse byanze byakunda ubumuga butabugaragara. Tiwovuga ngo urabukavaringa ariko uragaragara kuri kimuka. So iyo rero byagenze gutyo umwe atabishaka ntizo. So the same n'umugabo, umugore ashaka kuba afite umutima wo kubaka bwose adafite iyo shitani. None umugabo ntashatse kumubakira. Umugabo yo munaniza yo mwirukana yo mwangaza yo mukubita yo mutorutira umuntu akazoraka akagira. Hari abantu bapfa kuvuga ngo yaye mu bitego ngo ntugira kwihangana ngo ntubizi ngo ba mama ngo ba data. So uko ba mama bari babaye imibereho yacu ikinyamurenge y'uwacu tituzi ko ariko tuzi neza ko ariko bimeze gutyo. Ino hari abagome ushaka kunigira umugore n'umuza akanamwica. Kandi tuzi amakesi y'abagabo hagaze bica abagore. Ariko imurenge nari ntarumva umugabo wica umugore. Wenda zo zarabaye ka accident ko ntawe nari ntaramwumva. So rero kiwozuzana ingero zose z'imurenge muzihuze n'abari hano. Abantu bose ntibafite iriya mico cyangwa ko bari babayeho. So jewe cyo rero mbona tuje mu bizera. Twari tuvuze tuje mu buzima bw'abizera. Ku buzima bw'umuntu wizera dukurikije uko ijambo ritubwira. Divorce zogorana mu bakristo. Dukurikije uko ijambo riza ritubwira zogorana. Atari kubikurikiranye n'ubuzima cyangwa se ico biri hishura. None bibiri zibwira nk'umugabo
ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Uvuga ngo Yesu ntiyitaye ku mafuti yacu, yarayikoreye yose kwangana, yose ayishiraho, yemera kuyakubitirwa. Yesu ntiyakubise itorero, ahubwo yemeye gukubitirwa itorero. Bivuga yuko umugore wavuze ngo amakosa yose azokora yose nzobabarira yose, niko Bibiliya yatubwiye. Kurumva divorce yoba Yesu niwe garugero yatweretse. Urumva ntaho yoba ikivuye. Uvuga ngo rero abagabo tunanirwa kwanga kumva ukuri kw'ijambo ko ritubwira, noneho umugore yakora akana wakosa ugashuka kubita cyangwa ugashuka gukora ikiniki, niyo ga divorce zaziva. Ariko turifashe kuri riri mu Baefeso, ukabisha amakosa yose. Hari n'abandi bagabo bazakubwira ngo jewe ngo babari umugore ngo ari byabibi ngo yokora mukihangana ngo ariko ngo akoze kimwe gusa noro. Yesu we ko yikoreye ibyawe byose, ko atavuze ngo ndakubabara bino ngo ariko size bino. Urumva rero ibyo biza biva mu kuba mu ikanisa ariko tutemera ukuri ko kuyoboka kose. So tukuyobose ntaco uziza umugore, umenya ngo umuntu yokosa kamugira inama, tugasabana tugakosorana, ariko imbabazi ziri hejuru y'ibyo byose. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, abagore nabo ibabwira kugandukira abagabo. Siko abagore bose baza baganduka. Hari abagore baza batuka abagabo, hari abagore bazakoza abagabo isoni imbere y'abashitsi, hari abagore baza basuzugura abagabo, hari abagore baza banakira abagabo. Hari nabo tuzi, hari n'abakubitwa, hari n'abakubita abagabo. Urumva nabo barahari. No izo ngeri zose nawe ugasanga n'umugore nawe ntiyahagaze mu mwanya wiwe, cyangwa akamusuzugura umugabo akamayisokera akigendera gusinda n'abandi bagabo, cyangwa akaja kurara nabo ko kuri byo yumva. So urumva iwe karaganduka kwe. So buri umwe wese akoze ibyo asabwa inshingano, agahagara mu kuri kw'ijambo, bategeza ko urugo ruba rwubakitse, uzabaho kubabarira nawe, uzabaho kubwizanya ukuri, uzabaho gukosorana, kudivorsa bizopfa. Igihe bitabaye urugero, hari nk'amakuru tugenda twamenye cyangwa se agenda aba muri iyi sosiyete yacu y'abantu bavuga runo rurimi cyane, abanyarwanda, abarundi, abanyamurenge n'abandi tugiye duhuza nk'imico. Umuntu ukamubona umuntu avuye ku mugabo wiwe, agiye gushakwa, acitse wa mugabo agiye gushakwa ahandi. Uwo mugabo azobeho adashaka, nk'uko batubwira ngo nimba umugore wawe cyangwa umugabo wawe adapfuye, ugomba kuvuga ngo urindire umwe muri mwahenanguke ubone kuja gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo. Uko uwo muntu azohere gutya, umugore we yaragiye kera yarashatswe, azahere mu rugo ngo mpaka umwe muri bazopfe abone gushaka. Icyo kintu ni gute kidusobanura? Bibiliya hari icyo kivugaho? Ico njewe mbona cyangwa nemera dushingiye ku byanditswe byera, icyo Pawulo avuga mu chapitre ya 7, mbese ara magambo abantu bakunda kuvugamo agasigandi, yarimo yerekana ku bijanye chapitre ya 7 y'Abakorinto ba mbere, agaragaza ku bijanye n'umugabo utizera n'umugore wizera. Umugore utizera baramubajije ibibazo ku bijanye n'ibyo gushakana. Mbese wowe warizeye ushakana n'umugore, mwarashakanye, ubutumwa bwiza buraza, umugabo arakizwa, umugore ntiyakizwa wenyine. Se none abo bantu bahita batandukana. Ibabereka yuko nimba uwo mugore wawe atakijwe ariko atakeneye gutandukana nawe, wowe ugumane nawe, kubera kuko arashaka kuzohindurwa nawe, cyangwa se urugo rwezwa na wa mugabo. Kuko ezo kuvuga swaga kiza ahubwo nuko umuco ubutumwa uri hafi ya rwa rugo, kandi umugore ashaka kuzohinduka bivuye muri wowe. Cyangwa se umugore arakijwe, umugabo ntakijijwe, ariko wa mugabo w'umupagani ntiyirukanye umugore we atashaka gutandukana nawe. So yereka ko n'abagore bagomba kugumana nabo, kubera kuko bishobora kuzotuma wenda wa mugabo akizwa, ariko agishiramo exception. Ariko nimba utizera ashaka mbese gutandukana nawe, gutandukana natani mwene dato mu ntaba gihambiriwe kuri we, kuko tutahamagariwe, twahamagariwe umudendezo. Nimba wamupagana gutaye, wewe rero wahamagariwe umudendezo, umwene dato utahambiriwe kuri we, takimuhambiriwe. Izo rero zo kuza ngo umugore ntarapfa cyangwa yarapfuye kandi udahambiriwe kuri we. So aho rero niba abantu bashingira berekana ko wa mugabo afite uburenganzira bwo gushaka undi.
umupagani yaramutaye so cyangwa uri umugore yagutaye Yesu umugabo yabikora cyangwa umugabo yataye umugore yigendeye na wa mugore arashobora kubikora kuko hari n'ingero tuzi mwana umukobwa barabe bamushatse umuhungu akamuta akigendera akabombora undi usanga mu muco wacu bakamumarginaliza wa mukobwa akazofa nabi akitwika ijinga akitwika isango akitwiki kubera yaramutaye nimba arahuye n'umwaka umupagana akamutaye ikibazo kiri hari n'abahungu iri iwacu bagasanga nko muri Kongo yaragiye ari umusirikare abaye mu zindi ntara wenda akaba yonabyarana n'undi koga iwe cyane namushatse d'abord yagaruka yaje gushaka amakanisa gasara ngo ni ndowa bagacika hafi gukorogana umuntu utiyari yirigeze ashaka yarasambaye kwenda kubera ko yabyaye bakabigira ibindi so hari ibintu abantu bavanga ariko kuri kwa birakura n'ishuri ntabwo umugore ntabwo aba ari uwe izo kese na nibyo ziyo hakujya ariko no kuri umupagani babigize utyo umukristo arabaho ese indowa ni kubera ko hari ibintu bimwe bituzijisha indowa ni nzi ubumenyi bwanje wenda buke mfite cyangwa se bwinshi nzi ko indowa akenshi aba ari y'abantu babiri ubwumvikane hagati y'abantu babiri ubu nyine twebwe muri Kongo bagendaga bashakira abantu muzehe akamagenda akama muri uriya muryango ngo nakuboneye umugeni none kenje kumuzana bavuga kandi muri wowe wenda hari ahantu bagaza kwita ijisho ukavuga ati hariya umutima wawe kera muzehe hari abo byabaye gutyo agere mu ivire aravuga ati undi yari indowa yaje ahubwo dore indowa yaje ubundi ni ata wa muntu banabyaranye iriya ise na nyina bari baramushingiye cyangwa abavandimwe yishake wa wundi umutima wakunze uwo muntu kera iriya niyo yari indowa yiwe cyangwa iyi niyo ndowa yiwe kuri aho ngaho cyo ni ikibazo kiremereye cyane kigoye ariko dushobora kubireba muri ubu buryo simbona ko ababyeyi ntibagazaza ngo bagufate bamagenda bafata umukobwa bamuzana gusa icyo ababyeyi bagaza bakora hagaze abo kumvikana kw'imiryango kuko kwa muzehe wawe bagiraga ijambo ababyeyi bagiraga ijambo bagaza kubwira wanga utazanga tugende gaho ukamushaka ndetse ahubwo nabajije nk'abakera nibari basubuka nk'aba data wenda iyo ubajije nk'amateka niyo uzabumva ngo umusaza yari afite ijambo 100% ku buryo icyo avuze kidakosowe ariko tumenye y'ubwenge nubwo naje nari mutoye aho tumenye y'ubwenge aho ngabo muri abo bagabo benshi tibatandukanye n'abagore benshi tibanaje gushaka aho mu miki babikora ni abasore batuye bamwe bangana natwe cyangwa abandi bari munsi yacu kandi natwe umwana nuko kwacu tumenye ubwenge murenge ntawe nabonye isongo gufate kumbaraga icyo bagaza bakora bagaza hari inzira zibiri haro bagaza barangira umwana kwa kanaka akagenda akamubombora bigacamo cyangwa ntibicemo ntamubona hakaba nuwo bagenda imiryango ikavugana noneho ugasanga bakwentereshe ushaka uya mwana kwa kanaka kubera umubano mwiza bafitanye kubera kuri muryango umeze w'icya kubera ko umukobwa ameze w'icyo ariko nawe hagaze abaho agreement yawe kwemera kuko nimba wagaze kumubombora si so wagaze ugenda ni wowe kandi nimba ari mariage yakozwe yabaye mwemezanyije murakora ubukwe kuko ubukwe ntibagaze amabazingazinga imiryango yemeye so jewe numva ubwo n'ubwitwazo bw'abantu benshi baba bashaka kwitwaza kubera ko yageze mu mujyi abona abandi bagore wenda wiwe yarari ko mu giturage ayambara imyenda imeze gutya n'ibitambara arashitana we n'ukobwa twiyambitse ukuntu two mujyi nono aterwa n'imitekerereze y'irari nono iyo ni ikintu hashaho cy'urwitwazo tugira ngo abone uko yanga umugore je niko mbamzuka kubombora n'icyaha kubombora si icyaha muri Bibiliya wenda ni icyaha mu kanisa kuko ibyaha biri mu buryo bwinshi ibyaha kuko n'amategeko y'ibihugu azagenda ashiraho andi mategeko yayo urumva ariko wenda utakibona ngo kino muri Bibiliya bose tuzobona ko hari abantu bamwe bazagenda bakanyura ku mpaka
agakata hirya gutya agasimbuka urumva cyo si cyacambura umuntu ubugingo hako ni icyaha mu gihugu wakoze kandi ubona gufata unafunga urumva kandi nco wakanosi cyane icyaha mu mategeko ariko tiwambu ubugingo ko kunyura ku mupaka ntawubesha ubugingo no gukata nti sintuza ariko ico cyaha wagikoze na amateka giteganya y'igihugu uzohana no kubombora n'icyaha cyo nshatse kwereka rero nimba amakanisa ashizeho iryo itegeko ryo kutabombora kari nyura hirya wakoze ico cyaha ariko kuba muzaga kiza kibaza bakora ngo wagise nkurese nimba guhagarika hariya ngo mwisi no mwifu nimba wemezanyije n'umukobwa ko muzoshakana icyaha afite niki wewe wemezanyije ko mubana hanyuma murasinya wanyuze inyuma y'itegeko ry'Imana tugende gahoro mwemezanyije hanyuma mwemezanya ko muzobana indowa niki niyo consentement y'ituwere y'abantu babiri mwemezanyije none icakiri inyuma y'ikanisa pastor yari uhari hakurya nimba ari pastor nimba ari bishop nimba ari apotre nuko tita afite Imana n'umugisha niyiwe yaravuze ngo nimba wabomboye kwihana yemera umuntu gufata wa mugore ukamusubiza kwa soko ngo kuko wibye ukamumujana komesite nari nibye umwana wanyu nguyu none ko tazabona mumusubiza none se ko tazabona ngire mumushora ati naramwibye ngahe ngibi byanyu nibye ga akiye ni hagati y'abantu babiri so hari gihe abantu borema ama logique nkaya tuba kiko abivuze gutyo sumvikana ko logique nimba wibye telefone y'abandi cyoza mu mbaro urayisubiza so nimba wibye umuntu w'abandi musubize waribye bizobanze binyure mu nzira yagize so kandi barakoye bakakorana uko buryo yamujanye bwose barakoye bagakoranira kera ariho etape zazihaba mbere yuko baje gukoshanya zabanza akaza kwibura bakavuga ko batwaye umuntu none karagaragaza wowe reka kuza gusa ngo twatwaye umuntu banza umugarure none bisubire binyure mu nzira iri kwiye bone kugira so tumva ko iyo teori yo idefanda kandi wenda kumva ifite induzi kimwe nuko wavuga ngo sini cyasi cya so nimba wemezanyije gushakana n'umukobwa mukavyemezanya ufite kesha imbere y'Imana yakwemeye nawe wamwemeye cyakuri jewe ikintu ntazanemera kubombora kandi cyo natuma nabyigisha n'ubungiye kuko ndabyigisha ngiye kuzyigisha kuri media n'impamvu no kangura urubyiruko kwirinda no kwanga kubombora si impamvu yo kuvuga ngo uratakaza ubugingo cyangwa yo kuja mu juru kutajaye Yesu yoza wabomboye ujana kuko ntasha ufite umwemezanyije nimba warizeye kandi nimba utarizeye yoze wakoze ubukwe worimbuka uri mu kanisa bawe gushingira worimbuka mupatanye mwapatanye uri mu ntuza ariko igituma birabe tuzo kubombora bitari byiza bikure kugwanwa nuko mu kanisa ntubuzi imitima y'abantu hari abantu bashobora kuzoba victime yo kubombora urugero umugabo akaza umuhungu akaza akabesha umukobwa tuvuga akamwirira ko yamukunze amushaka none akamujana yamugeza muri lodge iriya yamugaye tubanze tugire akamukubita nayo iminsi bicangwa itatamwe tudukura ama telefone tubeshe ko wagize yamara akazamuhinduka kuko ntandahiro yabaye nta bantu babonye banakoshanyije yamara wa muhungu akamayisoka yosoka nkugiye koga muri dusha akamagenda umwana agasigara ari mu kirere izoka zoshoboka yo kujana iriya yamara ku bamarana iminsi ngayiba cyangwa abiri akamuta kandi akamuta yamuteye inda yoza akakujana gitaraganya wabonye umusore mwiza uko ibintu byanyuze fraude yagukubiranyije ugasanga akubenganyira hirya nafite na sida yumva akayigusukaho za sida zoza yo gutera indira akaguta yo guta kuri hotel cyangwa ahandi yakujanye akagira so kugira ngo umwana w'umukobwa wirinda ayo mariska nibyo bibi n'abahemu kuko utabazi nibe mu nzira y'umuco bagende basabe bagende baje mu ikanisa nimba mudafite ubushobozi bwo gukora ubukwe bwa mirenge kende ubwira itorero babasengera ha itorero kandi no kwa pastor benshi bari mu kuvuga kandi bazavuga neza on d'accord na sahamagara nimba udafite ubushobozi nta mpamvu y'intuza nimuze ikanisa toko amatuna basengerana ninga amaterano cya twarangiye tukamba tubatambutse imbere tukabasengera mukura imodoka mugataha iyo nzira numva ari nziza taho kwitwaza rero ngo nabuze ubushobozi akubwira rero ngo ari kuze kunyura muri izo nzira zindi zifite riski jewe niyo mpamvu ngwanya kubombora ntanabyemeye ariko si impamvu y'ubugingo no kutagira ubugingo jewe nakoze ubukwe sinabombora ariko kuba narakoze ubukwe akoze ko gakiza kanje kandi nta bugingo burimo
tugenda tugana ku musozo sinzi mbacye imvugo yabaza wakomeza kumubaza. Wenda reka tugane ku musozo tuvuga hejuru y'ibi by'indowa wenda kandi ugize neza kugira inama. Urabona kino kintu uvuze cyo kugira ngo abantu babasengere abantu benshi ni ukuri ibyo avuze evangeliste nibyo. Abantu aho kugira ngo ubombore genda ugisha inama pasiteri kuko twarabibonye byarabaye. Kandi hari n'abakoze urabizi wowe hari n'ababigize gutyo kandi baratandukanye. Abagiye kwa pasiteri ari babiri ngo ibiki na biki baratandukanye. Aho hari n'abandi bakoze ko baratandukanye. Hari n'abandi babomboye baratandukanye cyangwa baracyari kumwe. Biterwa ahubwo nkuko yaratugira inama gusa nimba Kristo ari urugero rwiza rwerekana imibanire cyangwa se indowa cyangwa se ubukwe. Kristo ni urugero yihanganira ibyaha byose adacaguye. Natwe rero twihanganire ubwacu, twihanganire ubwacu nkuko mubyumvise. Ni inama nziza umuvuga butumwa atugejeje. Inama watanga wenda dusoza ikiganiro waha abantu bari gutandukana mu buryo ibyo ari byo byose muri kino gihe. Sinzi nimba hari umuntu uzaje gushakwa cyangwa se ngo aje gushaka batakundanye n'undi muntu, batabyumvikanye, batabivuganyeho, wenda yaba ari yaka yiwa wa muntu wagiye kwibatera inda aravuga ati ntakundi reka njane uno mukobwa yagera hariya bakabana ibamba. Ariko abenshi baba habimo ubwumvikane. Inama twagira abantu bakino gihe kuko amadivorce ni menshi kandi si byiza, si umuco mwiza. Ibyo tutaboneye kuri basogokuru, ibyo tutaboneye kuri ba data, uyu muco wacu nubwo utaba harimo igikristo ariko kurya n'umuco ni mwiza. Kandi iyo byinjiyemo igikristo noneho biba byiza kurusha. Tube intangarugero, gira inama benshi cyane cyane muri runo rubyiruko. Uretse ko hari sigaye ngo hari n'abasaza cyane mu bihugu byiri batandukanye n'ababo kandi bashaje bafite abuzukuru n'abuzukuruza. Ariko wenda mu buryo witwaramo n'uburyo ubanyemo n'urugo rwawe ubwira abantu inama kandi ikaba ari inama nziza. Ntabwo nugira abantu inama ngo kubera ko je mbanye nawe, kuko sinaje kubwira abantu ngo nibubake kuko nubatse, kuko buri wese yubaka ko yumva cyangwa ko bumvikanye. Buri rugo rufite ukwabo ruteye cyangwa se ibyo bakunda. Urumva buri wese bafite ibyo bakunda. Ngako bakunda muzomubwira amafaranga umwe kubaka inzu imeze gutya, undi akagiri, umwe akagura imodoka isi gutya, undi huzi imeze gutya, undi ngiyi. So buri wese ni byiza bikurikiranye nuko mwembi mwabyumvikanye. Ikindi kandi nta mwarimu w'umuhanga cyane mu byingo, kubera ko uzoreba abagabo benshi baza babigisha amakeya mu ngo, kwigisha abagabo n'abagore kubana neza. Akenshi usanga nka bene data bo mu bazungu tubaciriye iteka, ugasanga ni mu bambere ba divorce. So karigisha keya yo mu ngo, karanenga umuco w'abanyamurenge ngo tubaza baha abagore keya oro niwe afite nko wa gatatu. Urumva rero so iyo keya nayo y'ibyumweru bibiri nayo ugasanga nayo ntiyejeje. Urumva so nkabona si cyo cyane twagombye kureba. Je kintu numva ari jambo bavuze ngo nyine ngo tusengbe nk'abagana umuco w'ikinyamurenge kubaka. Ariko nabambwira ko umuco w'ikinyamurenge suza wubaka, kubera yuko nukurikirana ibyo abasokuru n'abasogokuru ziri hejuru. Bamwe batandukanaga n'abagore, abandi barafite abagore benshi. So sintekeza ko ari umuntu resista imbere ya kamera. Ini jambo rya kabiri, wenyine urangije uvuga ko hari ubunyine abasaza bari mu bigo bigize baba batandukana n'abagore. Usurambira ngo nukutamenya umuco. Ahubwo nje ntekereza ko umwuka w'Imana, kwizera Kristo, kuyoboka ukuri, ijambo ry'Imana zo zarigenda ridukandakanda kamere umuntu akika hasi agaca bugufi. Tiwobasha kubabarira umugore ibyaha byose atari umwuka w'Imana. Ariko umwuka w'Imana bidashoboka. Ingako akundi Stefano yaza bango manu babare kuko atazisho bakora. Karababara abantu bamutera amaguru. Tizoshoboka muri kamere muntu. Muri kamere muntu gukora mujisho ukamukubita imumi nawe
yo kuzuru cyangwa yo mu jisho niko kamere imeze so ariko kuvuga ngo ubwira aho babarira abanzi bawe n'imbaraga z'Imana so izo mbaraga z'Imana rero ko kuri kubutumwa bwiza bwa Yesu umuntu bw'Imana nibwo buza bugenda budukanda kandi umuntu akoroha kumva ko wabarira umugore wawe uwo mwihanganira umugore nawe kumva ko babarira umugabo cyangwa bobana neza cyangwa bakusorana ariko atari Kristo baracatandukana n'abandi batandukane bangane n'abandi banigane bicara so ariko nibayoboka ukuri kw'ijambo ry'Imana bizadufasha muri byose mugira amahoro. Sawa rero reka tubifurize umunsi mwiza kandi ibiganiro byacu bibanogere mu kirebe cyose kandi mugisangize n'abandi kugira ngo mubashe kumva inama zirimo ndetse n'ubutumwa burimo. Rero ikaze kuri Hindukira TV nimba ari ubwa mbere rero mwongere mukande subscribe izina riremereye mukore subscribe ndetse no gukora share comment kugira ngo ibiganiro byo kuri Hindukira TV bizajye bibafasha. Murakoze cyane.